Azalo Akpe Azaya Enye Azato Heade Dodoleglime za Manya Azavi onyo Dodoleglime Abaleika Nyafe mama fiagle na De kawawo Ple kutri kuku Amani ololo Yae Niatokbi oko dole Egliame Ya noviado Ado mikata mimachi Pote pao Kake miye senya Aleika Niatokbi oko dole Egliame Kake miye sohe yo kelifiade Namye Dodoleglime Jim na mi akpo mi pale ike mi echo dole 2024 akwa imi da Dodoleglime fa podewu adewenye ma Dodoleglime fa podewu Edeka yenya ale imiecho dakoi la 2024 akoi kemie da ike webe mie kwa blode ike webe ekpa jijokpokpo ali jijokpokpo ike ne lia enyebe Namye Kudi cho 1992 Ikemieva democratic era Anytime ika duklolade lika produa nye Ye ifa gamade Ado dedem Olebe wajole siajia Ghana to Ajro na obe Duklolama Naga nonyi ve Ika Amo granabe FN akraha masubo na duklola mao na yihu oho fanyi aba aho na de wajro yeo ba duklola ma naga nozi ajive Kaka le president Nana Danko Akufo-Addo fa siji nono afanyi anyamao de kemadiu alabe eche kwa be glime nono ne eta mie wo de ka mikata mie so ye mie dako ikaton ma adakpo hadeko ye mie cho dole egliame ta machite na fia la president Mahama fan koma akpe manya glodam na mi na de kawowo ple kutri kuku ika mie cho dole egliame a metakpe na mi de amata Ale ike mie cho Dodoleglime and de kawo kple havilo noma ye aga klomi ayidem go Tagbe akoto klonyade kude Eastern Corridor Road anti Magloba cho have Vaide Hokwe ala contractor sima kakabale yoglena adoa machochom ale iloba wa you Volta Regional Coordinating Council Regional House of Chiefs Miawodeka be yicho bladagbe kudagbe mia dicha avakpo government project yokata le miafa amuganu to ama ike miava to
Eastern Corridor Moy Haji na nuike fure na contractor wa glenami Togbiga Teprehodo, President of the Regional House of Chiefs. Nyegbakli Mia Dicha, Mia the Big Push, Moji, I the Sea Defense Project, the project Bubuao. President Mahama Bede, abandoned project, abandoned government project. You can know. Miafa Dukwayama Chidudu Nava Edonaje Komako Edonache Akpoji Yajibe Achina Namfanumanu Ajibe Achina Namfanumanu ta Enu Banto President Mahama Wanyebe To Miafa Se Otakwepe Manola Ojia District Assembly's Common Fund or allocate 20% by Wakowo Legacy Project at Toyoka Gomamia Jaika Mima Unu at Domoa Wava Unu Kabakaba. Afelia Yenyaba Contract Ayoka Miana Dofifia Alaba Miakpo fa Sobonue Mialam kuda fa konchi akpora bade agbaye kemieba miako na wa wate wakwea na umate nkogoa agbana nonyi contractor ike ata woto wa woto about capacity ta President Mahama Nyichoya over the pedo aglobe Yamachi wheelbarrow contractors who Nemake Lemiafe District Assembly so ha Mimaji headpan contractors who contractors yoke headpan dohoma ihali headpan dohali wawo wheelbarrow dohali wawo kakemi man nagebe contractor ika olebo awo tipper truck door avako wheelbarrow avako no dom ma temiachi le tukwamo atoli anyebe regional coordinating council miafa dodashi onyebe tirudu fa dodashi okata miapo gboba oyijinwe ita enya ke togwe akotogloa nyatefe oto ke sukunya plechinya okatala nyekle honorable MP ple DC ya miawo deka adoyo kata hiaba miawo ple suba miafa jina jema miawo de dodonu afima nonya majema globe President Mahama Vako Ministry of Local Government, Chieftaincy, Kofufu the Kai. The Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Yenya Ministry ya. Tado jinu ikale President Mahama Shienya ba bubu plenty kokwe ikane no miafe fia ojicha. Bubu plenty kokwema na gatro bona miafe fiao efelia mere politicians so DCs MPs regional minister other ministers so appointees so mikata miawodo ashima ple miafe fiao atoli anya ba na mi wona na ma ka ngoyi ikachi miela ava adu eta meba dogo regional house of chiefs afayama afa gomejeje ona manya be conflict maso le traditional councils so ka le mi omuganu to ama
case the Kanaka blood devil shake in the House of Chiefs. Damiema wo capacity building workshop na judicial committee the house. Maufa manuveve mienya we made jinu evoa enya yo kata le afmanya blood devil shake ode ometoada hoho ikenchi fafava efiadu famawo mienchi be enchi fafa nano miafa fiadu fawo ye miale miade konwo madashi na miala madashi a ke atwa humo na miafa tourism pa potential so kata ikenye miafa tadojinu na azaya elaba afajato safa eva zuokwa be headquarters na tourism le miapa muganu toa plegana mene dan le ba mia dashi hoho enchi ye miawe plesuba wa he ega ple edowodua avena sohel mada penami ba miakpem na azayame ye nyama pomonu edu Dodoleglime zaya klemi mau soja na tuchinami na miela chifufua na zo chimumu de miashima akpe